Manaya, manaya, lelangi. Wa faisi umian maftanga Della malani. Lesa ye pere so tanga ta nenyon musika. Ole wo toto nei ola wa lo mai do tu wai la wana no ta inga. Ina ia ti ya eta den pesi. Ai mesio la via ai ma fitu pupula ile la wa fanau. Ole musika fa maka ile wa festival. Ngara maka kusi pesi na no ko. Mai na yo ke ni wala le tele i fo mo faima o fa teona fa kai fu no sumo ai no fenomeno ole o fa koaia i fa teona fa no mi deli me mo muala a fa pe o tula na tsa musika la ia ba smuria o ole e sa u background ni tsa musika ile o sta na sa fa o se no te na ko se usa o Ripine, o se cosa e a usa a sistema pesi e o se foi mas se tinha pesi foi foi um fifi e não mais muito isso fato aí olha não tem nada para sair aí e a fapeona fala o etere e música marchale de uia e aí ele ali tem foi uma fifi mas não foi isso tá tudo O se tasi no whātunga lea sa au mai eire tāne ni nā tia. Sa ia te ila ua nei, lea foi wa avea o se tasi o musika i le sifuru pito i runga i tono Samoa. Mo le nganga lava ia ina ia whaasoa atu le to mai ma le ngawaa i si tangata. O le whaftai whapito o maa inga. Ia grandpas o kuma, ia si o tina, uncles and aunties o le whafu. O si tiri whapito e si o auntie na tūna o whapeona, whusuan whapito me te maa ui o le aima. Ele ngata nā, ia o si tō le ainga i le tina matua ia Vito, ia grandma, great grandma o tina ia Vito, ia tō whini o Maria mai whanau, ia iso ma tō whawhini tō o iai. Ia, ai mo se i lea whasi tirin mā hoftai i le Pesena Records, ia mo tū whatasia leo o mā Pesena mo polisi fili musika ma whātuma. Awa o le pumonia ia o star mo ia behind the scene, o longa alue malo si le tau whaalea lea mo. Ta ua lani o ia e tupuna mai si a inga musika, ma e pese fo i ona tua a. O le ala foi lea o le langolongo sua e lona a inga ma wha maru si au. Ina ia wha awau pea ona wha atoa maa lia le tai i le malo le atunu. Ai meise o le temi nei o lo ta pina ai mo le wha ma i o COVID-19 furuiva. O au ia ngau pese game ngau le kiki mai e lo le kiki sa au pese. Background for ia pese lo a inga lo ki ngā. Ia ma a inga lo ka maa. Olanga idea le sa whapeano mai sa kusianga pese ia peifele langona ia fiu sosoani ma wha i la tirire tale ma whapeano fua i mele tō. O le whaasua fo i mo le tupulanga talavou? A ule fiu. A whapeano nei no te inga tūlanga peo nei musika. Wana te tala ma whiwhinau. A ule fiu ai, a ule inga tai. Ma sumai peo na sitila mai fo ia o le Matautia i nei Pesena Records. E peo na mau sosoni le uso ia Willi ma le uso ia Sam. Tu whatasia sa musika mo o tau i sosoni fo i le ngata i na record. Ia o a unga fo i le mea tau vocals sosoni fo i ata i sifufonga ma le mea o le pumoni aia. I le ngata i na record. E pia le te a unga tea e suma ia Willi. Ia ele whangata ina hoi le sunga ia Dr. Rome. O lafi ewa noa ia rusa ia Dr. Rome mo recording mo me whapea. Ia nei vainga o mai tatu whai ero se vingo sis. Ero se vingo stangata e tō tasi. Ai la vea ma mea tātou te whawhani. E mo whai pesi mea tātou te whiwhia. Ia whasitile pere vingo o lea li o whapeona. Whamu mai a te tātou. Scott Ripine, mo le tautai.